Selama sitangku balik lah kita sudah nasal ulendui channel YouTube IKB Bahasa Toraya umpama tanah penah makdim kina pasi pulung puang tote-tote dinai la unandungan itu kadang na puang ia tu pak nandungan ta ia mau tulumingka si sola puang matua la di bahasa la di nandungan tu kadang na puang ta mas sambayang tonton kan ni umpaken dek Korean sumanga mati kalemi o ambe do surga tonton kan ni mitaranak uling kan ni ini katuan ki angki ma adinomo si tamu lan kasih pulungan ulen duit channel YouTube IKB Bahasa Toraya kinai la unandungan ni sangtan ka dalam surat pada tuni puang pasak ke kami surah nasang deno pa ya ketika dan ni makdim lagi pahang semendala inan ulang penangki lan sana puang ki Yesus Kristus kiram pemati kalemi o ambe do surga amin. Yaitu Pak Basanta lemai kata suran talung pulon talu angka 92 saya lako 97 nas lamai angka 10 apa kada na puang na kuah bak kada mi puang na kuah aku kali naraka la usulangko anna pomatanai pena ambu sulu tu dipakabar lan puang ia tu lamendadi to mak mana ata lan tanga-tanga inang lenduk mabandana susidu kato tu ungkapalai misa inan pengkarangan tu marasan untamui karugian kapua lenduk tongan magasanda ia moto ta ena buda tu tau morai umpana ata pasanan tengko lan agan susito misa tanda puang ia moto Musa indang singa aya ganda nasolan tuto Israel tasu dia Mesir na popak biasa mo ia tu kalena torrolan istana na tarima tu petamba puang batua la umpana apa ikalingkan umpatu kadibaruan sia kadirampanan ia tu yenna to tanggal lamara umpana ata senga apito ia tu to Israel butung na parai mo tu di pokaunan dia Mesir ia mo to narampoi Musa tu puang na palaku Musa tu kamalasanan na pangrondongan na puang batuak buah ia ketang puang kalena tulumingka usulan komi da omo analatas sola nasan idio mai Mesir matumbay mak bantisan na tandai Musa tu katang palambiran na siya kamakarasan penan na tu Israel mak pendan na ina nakana sai Musa kumapuang matua manna ia tu pakule la untundui ia moto anda palakui tu pak tunduan na puang matua na perangi puang tu palakuna puang ususolan itu Musa sulu tu dipakaborok lan puang umbai marasan dukaki unting ayoy hagan kamangasan la susi misa tomak kapalai la to di kapalai bak tu marasan kira ka uparan duk misa apa tu butuh malilin bang patu tampakna susinna ilan inan sayonan pasaran tengko bak tu uparan duk misa pengkarangan baru apa karena puang melo ke dituru itu na pegau na Musa na po pak dioren tu puang umpalaku pangarondong na kumuan na din maatan pena ulingkan itu pintu na moy raka datang upu pa tu mga sanda matumbay surmasang belan na luming kaki si sola puang matua belan na luming kaki si sola puang matua amin puang kada dimang kakirangi kumua kikamali si Musa latontong kan ni luming ka sola kali ini dino pa puang lang patano tikatuan kilang kaling kangki tontok bangkan ni luming ka sola kamu kuasa pena masalah ni puang la untunding kan ni ang kima din luming ka si sola kamu la patano tikatuan ki kuno sumanga puang katuan ki si taruna ki sola mati kali ini langsana puang Yesus Kristus kilambon kara pamat kali ini amin.
Sulu tu di pakawan olan puang rampo randan namu tu kasih puluhan ta ulen di channel YouTube IKB Bahasa Toraya tonton di Pakilala atau tonton dukung di channel YouTube anda sabintu siya bulan na tahu tonton la utang di tu puang ulen di te IKB Bahasa Toraya. Salam umpatan katuan puang tonton umpasa kiki. Salamat.